Matalo fatu le tatu au fie le foi ta san fo, manuia ta san fo, lu afe ma sfu maliva, le u tatu amateina. Ya o le sono le fa mo le suia la le fa vai o tatu por clama, le fa felo e tuai. Ya tatu mo e foi le no la tatu su fa ta se la fio ale tua, tatu talo, tatu te amata le foi tu la, lo matu to malo langi. Matu te le tamfia la ofionga e loma lo matu o le atu. Ina e whaatasi mai, whamanuia mai, pe o le whamanuia mai tofto whina, o metro, o le whaatuso o lava tino na tofto whina mo i matou. Whape foi matu talo, tofto whina la ofionga le ria le tua mo i matu umalava o e whaalongalonga mo whaitau, i la ofionga, matu te manu la mai ne o matu whaia, matu talo to e lo swafa Yesu. Amen. Ya, ro tātou, la mai dei te san fo male fa moenga ina i mfai ona fa wau te ino i tatou le fionga le tua fa talo fatu le tatou panel i la fo i le fo i tu la so e a rupe alo eso ma Chris ya le alo ole la mor ka ku susu e ngala ka ku fa san sango piai ya mai pa esi ka ur ka ku le so mor kwa fo no o te lo tu so fa linga le la tatou tata no ya se tasine ne tu se tele na alo fia tangata ma fo mai ono se tu se fainata ya ma o se tu se fo e tele ni lave lo ya i pita e o tu se ma tango fia tele le tatu va vai o tu se o mai fina ngalo le tua e o le wingole o le ngol tu se fa mai fu fa lin no wingol me o fa di e se me o na tia mai le tonta to polele tatu susu ino tu sia len tatu va vai ma sai ili ia po ani ni fa manga mo tangata famanianga mo tangata Cristiano ma se la temi ne o tatu ia vai pe se ia folinga mai o tu si fa tau ile tu si faringa Io awai o le favo buena le o le fionga le tua e irona favo boe maoti e le va pena se tu sia foiale e feka waima ai o favo buena o le fionga le tua ina ia aulia e tanto le finalo le tua e favorina tanto mai le malai o langsala tu si la le o falinga e pe fo tanto ilo ai il veo lo boa i tu spaia ia o le tu si bulbuli lava o tu spaia sai fa ma come a capo che mi ero capo vola in le pe fa singo e le si va in orta tu le i le falinga mo fo per to ia le fa uma e le la fo il fe upra me wa o la talata o no po ia sai le ia no vingo lo tanto ile lata o le fai wina o le tala fasolpito o le lalolani ma fainga mea le tua il fautano o tangata ia e te me tau nunga ai wai e mo yo lena na maliu Yesu e pita ina na to e fiu Yesu ma melen fulanga lena le ngata fai au so o Ioane e sfuma favo mo morto ora to tuale to loto te alisa ava pe fo ina to fa mana to a ngelu te na fio Yesu tu so ngale ina wa fio Yesu e to fo ma Yesu fa umala na la nga ngol fa alta le la fa me tu so fa linga a wa la la ona poia ona poia la na fio Yesu le la elena ona fio le langi e alue e le sa me fa ia o lai na fiu Yesu le langi fa wa la ma le nga fa o sta langa le na ma te la lo i le te mna mari wai o ia o tau langa alu i le langi fa nga yo i la nga lo fa o sta langa e o tato lo uma mai le tusi i frenga tuai alu le o sta langa sili tono le o le fa fa e le ba to ma lo ya e te taun to fo i mai fa ia ma tau tangata ua maea i le whaotanga i peone i laso le tongiola le tau le tongi e tau lanto e fio mai Yesu mai o to e fio mai lana Yesu e le o to i mamao e tu sai ma tisi whari ia o vaenga o tola i o le susuenga le kako whasansa o koe i kuaka nge e a fie umar kuso whari nga le a whakakia i kako le soma nge ia le fa vaenga mai ngole o le moli mai ngole tu si lo falinga ia tato
Ia ka pa makhmaile fa mo ngai e a foi o fai maile la foi tu sia fa linga e fa a po la fio ngale tu e fa tala ile wingo ta tu so ngo nei kwat o fa linga Yesu Cristo esa le fa linga sistamata ia almena ele ona ta ua ia lo tato malama le ele so ino tu so fa linga ele o se tu si e fa te tau ini manu se tu lo lama o mela e tau te vai e fa ali mai fa ate tu tongu a pise i o tau mo fai o tangata fo ile ilona fia i loa alona fia i loa ni fita ngalo le atua ia e a fu ai ona te ia le o se le focus po ole o ngata tono lana sa i linga tu so o falinga ai ele ai ole o ngata tono tu so falinga o Yesu Cristo le ana fo o Yesu Cristo ya na le falinga e se no la tato ma Yesu ile sa linga i tono tu falinga ia ele sa o fo tato fa uinga ina umalawa o le tele o mea le whainga tāle la me tu se whalinga la ngā lau se tato ma Yesu le na o me whalinga o whawaila na whawaila na o lesi vaenga tā ua o susu e ina ia malama i tu se whalinga le tau e tātou o le whawai o tala whasolpito. Yes. Awa o le sokai kaule o le whalinga ia Yesu Cristo. Whai asi a ngoa o komai whai upula e. Sa lele. Wa ka o le whalinga a Yesu Cristo. O ingo ka moa apua ka kukuspai. Yes. Awa ele va pe wha whalinga a Yesu Cristo. Whalinga a Yesu la mkama. Sa lele. Le la uka ko falo mo i le fo be o falinga Yesu Cristo mo inga e ka mo inga ka o ke le o le fa ma inga o tala fa solo pito o le fo fuanga o fa o tala le ma ko me ka inga ia fai malango le o le malama o tangata i tusi o falinga le la ka o e penga ka o le kulanga le o le aka o le falta fai por manu o le atua. Sabe leina. Awa o le singa vaenga ka ua e ka kuiki malama i whalinga, o ka ku malama i vaenga ia. Sabe leia, wa fo e rewinga na lo fa tanga tero tanga te folinga mai fa winga la tu se whalinga i mela wo i tono tu se whalinga. Ngalo e tatou fai tau le tu se whalinga. O me umare tono tu se whalinga te mo ran toi. E o me no mai le whalinga toi no winga. O le whalinga a Yesu e tu sai pe le saunoa. O lana o le porka lama le tuamana na fuafuanga o le whaolitanga mai e la matanga si i tau whaiunga. Amen. E leo se mea fōlelenga o ngā te iawa ria i mai i whaiunga o tala whaasopito le kare sira o whaiunga. Ai le ai. O whi aule e mo moli maina. E te lea, in fact, as a matter of fact, e tau atu I tu atu o le fōwhanga wa lo ata nia mai le tala tau o le wā le leima le anga. Yes. E whina munga tele le wā le leima le anga. Le sa amata mai I le la. O wa le singa vaenga o le whaikaunga le kai o le whalinga. A Yesu Cristo. O le ngole Yesu Cristo. In itself. O iei ma le mamafa o le kuspa I como o Yesu o le suafa nga o le tua I le liuti tangata. O ke riso o le suafa nga o le tua liuti tangata mo maliu mo le tongi ola. O le mesia fa uina. Mo maliu e kongi ola ina sala la mangi so fai asi E te lea mai lo loto atu nei lo mele te whaita wai. O te lofo I o le lu ile nā mo so o se tamaiti o ngā peo tā ua. Po ai lava po ralo matua I le whamaino tu spaia. Tātou uma tamaiti o ngā tu spaia. Ma o le lu ile mo so o tangata keusiano po o tangata su e la whionga le tua. Ina ia tau mawhaifo ile e aua le vai pito tasi su ino le whionga le tua. Mese atu su whalinga. Ai e vai nona o te lenga le na, o le o te lenga na o le ata a toa o le whaotanga. Ona e tam whai, ona whai ngofino na maua le ata le mai tu se whai. Ia. Le la whaua I pe whamei ngā tui nātu e le atua ia te ia ina ia whaali mai I ana wauna. O mea e tusa o na wawe o mai. So, ngā aswa whaikau.
ke le vel mele a fi mai ia a venga mai lua sa le le awal mai ngo mo me o tu ina to le tu ia te ia io ele ia fai mai ana o io so e fa makala mai I le si vai ma fa vai o fufuanga o fa o tanga le tu mo la ingata ngata o le awala e mo moli mai le ko na fea e mo moli mai le ko na fea o e kusa I mai fa vai ingo le ma lo le tu e fu ka ka ko le so o ko ka le mo ba o tasi ya ke bisu o kasi la e fa si mo le kasi o la ingatu kasi o kama le alo mo le e fa kasi uma e kasi le ngai fa o lenga ka ko le no ka o no sa pa ki le no fa uma e ka ko ko e fa ka wa ngai kasi o ka ko I le fa fo a le fa o e tonu I e tu so fa linga I lo nga makanga e pe fo linga mai ro ka o fa ia I le tu si le o fa linga le ku fa kasi nga ko o le fai o fufuanga o whaotanga le ta le le ia ba a so fela tanga te to nga mene e tau no ma fo le tu langa na ole nga lu fa ta so le ai nga tu I le whaotanga o tangata e le ese ma te o te ngia ta tu ai lo me fa pe fa mai to nga me fo le pe fo linga mai ese le o fo linga mo ta tu ai le ese ngole tu ta mane ano mane nga pa ia ai ia tau lo ai ia tau fai tau mene e tau me ata to e nga lu fa ta sian tau le I le nga bengo le fa on tang e o foi le bengo fi au ele ese le mo le mele o mai ele si ese le mele fu ele e fu fa ta si o mala ba le tuol ta ma le alo ma le nga pa ia le fi au le no mo fa ta si mele le te vai fe le bengo fi au e au mai fata si umala wolo I fa mo yanga le a le tuol tama ia pasi mai la I le ona mai lo le I le nga o le tu amen mo ko fa ko poro le vai ngai ruo so fa ka la le nga vai ruo e fa po po le vai ngai le ka ko mo ia fu ai cha le fa po mai fa mai o fa ai mai iana a ona yes yes o ngara le o so ta I mai ele ai nga tu tangata amen ele o mena e la yona pe I fa nga ta le tu se fa linga ele te le la tangata a wa fo yo le tu se o la na au mai le ngana atangata e ui o fe au Yesu fe au le tu ai le o mai le ngana ale te te le po la ngana la na au mai le ngana tangata ai se le ana fo o tatou le tau la ingo fe au ai se le ana o fina ngalu le tua le toi faola to tangata pe on fu ina amtanga ya ve tangata le aingo le tu amen pe on ia tama eva I fo nga le tua le se amtanga so la mai ale au ngale tasi I ai au mai ala I ngana tangata e fa nga fo le tangata e mai fe le ngala nga ka bo ke le mo le ka nga fa vai mai le ko le ngala I le va o ia malte mai etena so ka ro ka ko le upura le nganga tangata e fa si mo ko wa nga si o manga le fa mai le tu le ngana a wa o lu I fa longo a tangata I le fongo yo na fete lai le tu a upu fe ka le ko e fa makala I si o manga o nga nga ia ma fa yo fofa e pe o rupo le ko o la uma fa ko me ke ro ai ka la o le mala o be ke ro ai ka ma aso ke ro ai e te ro o ti ai o mera ka o le nganga a kanaka o le si o manga o fa piko le ko ma fa le to le nganga wa o le mia fe ka lai mai le ko e fa penga ngefu a ka mo e fa ka na fe ka lai mai le to ai ma le le ta ma ka mai ro le nganga le lai ma fu ai o ka ko I loa e le I ku se le tua na to mo no fina ngalo mai la bela fa ya le ku ka ko lo fa ku o fina ngalo le ku fa ku ma ka ko mo o le di o le o la inga tu ya pita o se o le amsal le la ma fu ai o ka ko mo ka le la le fa si mo ai le ku ka ko le so
o le mu'uai le songa le ka ua kala lei mai patamo Kalelei lo. wai ka ua le whaukunga le songa e whaari mai ta ua te le tua le kalisi wai e mawhanga e ngwha mea o kala lei mai patamo E sa oi. Awa ho e te lo o vai ka tu spa ia pe o tala le fa ta ya luka pa ta o le fa ma dia fo ia a tala le e na mai le tu e Ioane i le moto o patamo mai e unika ma winga ese ia le amengo le o tala le le i le sola i la ona le tu Ioane e matua ese mai foi la venga le tu lan fa ya paulo te mi sa ma te paulo ma le tu e fa linga le mo paulo no ba le tu ai la venga la le tu fa aule ia Ioane e matua una ese a piwa wa mai le tu fa aule ma to ta fa ma mai la va le tu spa ia in a very intense way fata si ma le to ya mai o fa aule tau ai fa uma o le toe fio mai o le li faola. So me langa e makwa winga ese al kusila. Kusila o e kai me kasa ka ngol vanga le Chris o le e u fa Britania fo le Curiosity Kills the Cat. O le telo tanga te fia na e fia mala me tus. A tato ola fai tau le tus. Ia e ele te mi tau te o ma tato mafu fongo o mona iai. E fa ma ma de tusi a tusi ai pe ono tata o me amtan o ro tusi nga ngana na fa nga ile tu o me amtan mai le mase o tele o upu ma ngana la hitono tusi e te mo uma fenga twai e fie ma ma me te fie mo e te mo ina o su e fenga twai ma e ma ma fenga twai ni me mo mai tusi ne pe o tata o ele te ia wa ia mai nei upu ma nei fa tala uma na ave le tu e yo le yo me uma na fo uma le tu ma fu le tu mai amatanga le mo inga ngana na le fa mai te mo tu se gelu te mo tu so Sakaria te mo tu so Daniel ia isi fa opunga ia fa mai ia fie mana mai la e te le su e anga i ko ia lu ka fa so pico that's why ta ua fa nga historicist le melo tato to yo ta la fa so pico ia mana mai e fa mano no tu fa linga so ele fai como quem vai a cor fe ao fa linga ele fai se van aí o mofol ka ko sai di linga no ka su e no tu se fa linga e fa vai o cara fa so pico o fu o fa o tanga ia mo bia sa tupu awa o mo bia la tupu o bena le fa to e vai mo mona o le fa mai fa ali mai ya na ona o me tusa ona vave o mai ngai fo mo bua o wina mai fo e ia lana nge me fai ro mai e lana o no Ioane ia o vera ia kuso ire ka o mai e kuso falinga le au kuma le ma fo mai le fa mo tusi o kusi ro falinga e che le la le fa ta weina o tusi ro falinga mo tanto ile momoli mai e Yesu le o fe aule mo tanto mo ma fa mo le o mon ka o ka i ka fa ka la e o mon fa ka ki o fa mo la e o tusi le o le au ku fo nga o kusi le e nga e fa vai o ka ko ma la mai kusi o fa linga il fa o kanga sa le linga le o a ko ya Yesu lea mo ia saungia inga ia whaorai kako. Ma ole o mai le kei mi e whakau mu ai le whamoe moela e mo kako. I kusi o whari. Le rara ka o kula i vaenga le pe o kaka ule nganga o tusi o whari. Wa o mangi ka susu ena le kako se ela ia nga i le songa i whasolo mai ro kako kuaka. O ngauri i ro leo o kai kasi o e alenka o kuso fali e fa ka como anga ke mi no ka ko ora ma so foi nga a bisla va nga le ta le e ka mai il va nga le la foi o fa bo tu si male nga tu si le bo e la lo ile il fali nga le ya foi a foi il ka mo boaro no foi po fa nga e a ma ka mai ele si va nga o Ioane o tu si le ne ka si fitu ya sia ia te o tole loftu Norman manuia mai a te o lo soifua foi o le afio mai
mai anga foi to fitu o lunga o no foi mai a Yesu Kristo foi o le mo fa maoni lo tuo e oti mai pule tu o la lan ia ngala uma fa so mai ngala ka wa ko mai ngala ngatu maka mai kama o le ang pa ia mai Yesu ia o nga fa kara mai role ngai ila ruifo le vai ngala ia o le na ro fa mai me fa o le uma tu o e no o le na ro fa mai ia te tatou ia na ia furu mai fo ia te tatou ia tatou sa ilona lava toto so le sile vai ka ua le fa kara mai ia kako me ia kako mamla mai le la foi fa mo tusi le ia foi tatou tupu fai tau langa i le tua i lona lava tama ia te ia le inga mai marosi e fa mau lava amene so le la ia foi o so mai i la foi le fa tawa i no o le fa mo o tusi nga lenga mai tusi le nei kako i loa le fa mo nga le wa fu sa mia e Yesu mo tatou ok loa ele vai ngā matana o tusi ne o tatou fai tau toi nei ole whamtala ina atoa le nā ole vai ngai ta ole prologue e whamatala mai po le atonu lava what really qualifies Jesus e a vea ma o ngā te tonu le tusi ne o whani o te loa ia wa umana au mai tusi o iwa evanga ni e wha a tasi ma tusi la apostolo Paulo ma Peteru ma maisi o tustala whenga fō ai o leo toi wha mautu ma i e Ioani e matua worthy a i e sua e vea ma o ngā te tonu o le whi au a tole ni ia lea lai au mai inisi o qualifications ia o i e o le wai toi tu o i o rua i toi tu o matua na o e woti o le na lofa mai a le fatoi a mai fo i o le na lofa mai a te i tātou na ia fufuru mai fo i a te i tātou o ngasala i nona lava toto so i fasifai tau lava na e pi whaamata whai ngofi ai loa mai i tātou le tā ua le ngā whaola Yesu Kiriso e le ngata lai le ngā luenga whaola, a le ngā luenga whao staulanga. A wā le ngana le whaonga i le ngana whao staulanga. Se teimon tātou a vai le si vai o le pasalo le aso la so, mai le si le sona. Tātou te vai e le tele o so ta inga o ngana nei, ma sau ninga o le whale whita whai. Ona o le ngā luenga whao staulanga le le li whao. So, o lea lea au mai i maspela mai i le whiau lea le utu ina mai nei aioan. I le tele o mafua anga ia laiona o ngā tonu e tauna ia toto i whatu ma mafau whau ma le loto tangata. Le tangata tonu lava e aunga iai whiau o le tusi o whāri. O Yesu Kiriso. O Yesu Kiriso. Tātu ai fo i tau so o le tamai mamoe. O umalava e whati tau ia Yesu. So, lono winga o ngā te tonga le mune o tuso whalinga o Yesu Kiriso mai le mwhaun tātou arofia tūlanga na i le tā susu enga kua tātua ni. Te roa tau toi maua fo isi a tātou susu enga. O le isi la vanga lea ai tātele i o aku le la fo i whai ungo tātou le sona fo i amata. Lea mai tātou mau au tū le e a fo i au i e tātou tanuanga le fo i le sona. Amu ia le feitau a tō me wharonglongo i upo le nei mama e le whamauianga ngai e aho e rotu mai nai mō tātou umane so o le whaamu ia le mai whamauianga le atua e ka mai o vaenga ia tāua e kaunga ko mamla mai ei e mwhai ka whaikawing e whai whaunga ko wharonglongo i upo le wharoanga nei ia a oronga au ku e renga vai ngamea inga i whaunga ko kousi i mea o tusi ai. O te lole, o le manea no tusi whainga le mai o wholwholanga. E kere o wholwholanga le o mai tusi whainga ai maise lawa i tangata e whalongo. Whalongo. Tātou maua nei, se teimon tātou o atule e. O le tele o wholwholanga mo mua lea le ua o mai amu ia lea.
whaalongo, ia le whaitau e ma whaalongo. O te lore whaalongo nei nai o lua malusta. Pe o na whamai paulo i Samuelu i a Saulo. E siri le whaalongo lore i lo teula. Mana o ngā leo le atua mai i a tātou i tengi nama whato a salai a tamu ma e mana o le atua i tātou usta. I usta. O tusila o walo anga le tono tu whalinga ma whiau tono tu whalinga. E matua tā ua tele i a tātou uma i le teimi o le uma. Le anga e le isisi mea e se mai tangata o le atua mai tangata fo le o le son whai. Na lo mero le usta. Usta. Ai ala na e usta. Le anga lewa e marama lama i whina ngalo le atua i teimi o le uma. Whauta e taula i a tātou uma keusiano. E le o pa leo tātou lo uma i suna mariu mo tātou. Pa te le o ngata i ngale. Le fe au le whaolatanga mō teimi o le uma. E ke le aku ngai ron menga. Au le ala ia fifi ku so whari. Mai la le wholanga le mō tangata whaitau tu so whari. Amu ia lono winga. A melero puro la muia. Ia lono winga e yeiro na tau i mō le tangata e whatanu ina se meoro o mai eile. Ia, a vera na maru i mō haula mai. Mō tangata whaitau o le nei fo i kuata ma le tātou suenga tu whalinga. E nena ona su ia fia i loa po le ale fina ngaro le atua. A ia muli ia ustai ia ma iele roto nau e whaia fina ngaro le atua e peon whaingo mai. Ia, ole ka ua ngā ole kako fo ilea le songa leo o kako maka inge tusi lo whalinga. Se whaisi ngā whakaranga le kikia e whakaua ngā ile. Ila fo ile. Whakakianga o le tusi o whalinga. Fo ile mai ako ngai numa. Wai tele ia vaenga ia fo i whasoro mai. Ai ma oki asi whakaranga whataua ngai ile. Upu leo o le whaali mai. Ia wala ia whaonga e Yesu i le ngangana le kakalungo e whatau tusi o whalinga. E whaali mai e ilan whea. Se whaisikara fo ilea le kiki ai whakaua ngai le tūlanga e o awala ie whaonga e whaali mai e ia i whea ua tusi o whani. O nga ngana le pe le na uta ua mtanga o nga emesela ma nga ngana le ngana wha tusa. Ngana wha symbolic i wha Britania. O le e te le i o le mafu anga e leo na wha mai wha pēne ngana. O ai fisini nistangata. Ai sea le mea mai whalilo lilo ai whapele i e au o le atua mō teimi o le imunga. Whalilo lilo wai o tangata sa moa e le mtangata e a whai maulonga tāle maenga lea. Ia le sa. Au a whai ai whaafonga le i whengo la unga mal whausanga o la unga atu la whale le atu nuku. E teni no la tu whaunga ina ngana i e mao tua whai le nga e whaonga inu mua ngana po o ngana whao me tupu ia whaiso ma nā tura o mea. Ia maa ngā upu o ngana e maa fua mai tala whaasopito. E mao tua la. A e fia malama lama le wingo le upu o tu la whale. E te tauna e malama lama i le. I la le whaiva po le ale le whaatufunganga le maa fua mai le upu. Ia po tala whaasopito fo ina maa fua mai sia ngā upu. E tei whapena uma lama la whaonga ina o le. O ngana ia e tuspa ia. Ona o mea sina ia ma mea tāua i le atua whi au ia whautanga. E le so ona au maia i le atua fo le na ona tawane ai. E whaare tāua i mafo whautangata. Ai au maia i le atua i le awala ina i matua i whatāua i lawa tangata. E ala ranu whatāua tangata. Au afo e le atua tangata o mai loa runga whata. E le atua o mai le pese mea whainga la pahau mai loa mai loa. Ele ai so se mea tāua ia te oe. O mea tāua mama tāua uma o le laulangi ni. E te rea watu ataitai auro mai nunga lai wa. Ke rea waku kai menka i mange i au kawhako whare ele. O mea nai te aru eli mai lalo. Eli mai e ala na eli mai lalo. Au afo e whainga tāna maua. Ai tāua ai a maua. E tāua i o mena. Whapenga whanare e menga ele atua on whiau. Ele so ona au mai e whapena. Ina ia whataua i le mawawot, man tua tātou pa ulang sala.
Ma te la me tau te mau fua whapena. E tau te whatale le ia. Tātou te so na whai foi. Ia le fina ngalo le tua. Ai a whata ua ni tātou. E ale ilo sa ili. To aturi ma te talo. E le au noa. E le pine au na whaali mai i le tua. I le tangata sa ili ma whamaun. Ia. Ia na mea lino ia. Ma le ngana la na ngana whawhatusa la na. E te le mau e te le watu masangu sa winga fo le whaali liwa. E te alua su e mai i le tuspa ia. I le tau whaasopito pe no tau. E te alua tusu tani elu e mai i le upulen whaongai i e yoa. Te ale su e matua su e pe e se ana o mai i le upulen. A pena fo tusu e se kie. Mea sa, bai na amata whaonga me le tui. I perfecta na kua inga soka inga lea. Pe ti kou fo le lea. I mean, the coded communication. You know, ti code la ia e lo fa mai no. O inga e ka kala ia se fa longa o I tu so fa linga. Ia nga ko wa le e fa mai ka code la fo is fa ke inga le fa linga suton. E fa linga suton na fa mo. Ia wo tu le ne mata fan. Na u roi le o le man fe ai wa e sans. E fito na uru mo na nifo e se furu. Oi o na nifo fo i o pare ali e se furu. Oi o na uru fo i o le ingoa fai fai. Ia, o se whake ka inga la e o le. Sa le nei. Anga reka kalmo ai. Aia e fia i roa la le i e vaenga le. Inga e aruna ia i whengen kai tusi le o kangi e rua fiku. Ia, o kako suele kangi e rua fiku ma. O kako whai kau mai ai le. I la fo i le kangeru nga e fiku nga e. Hoi mo tot. Io e. Aia fo e sa wai la fo i le. I la fo i le. I feu po e fitu nga e whenka po whekau e fo i le. I le upu le mawale kasi le whao ngā mai o. Ia. Nga e whao ngā mai ngā le. Whalinga le sume toru wheu mua. Ma le lua ngā ka whekau angi. E aru lea fo i le. Tanielu fitu. Tanielu nga e fitu ta wheu mua o le tonu nga. Nā tau sanga mua o Plesara tupo Papelania. Na i loa e tanielu miti ma whaalinga i lona moenga. O na tusia le e ia le miti. Ua tau atu fo i ia ua. Ua whai atu tanielu. Whape atu. Na u loa e mea na whaali mai le po. Whaatu fo i. Manotangi e whao le langi ua pesi tele atu i le sabi tele. O no wa e lea mai sabi o manwhai ai te tele e wha. Ua ese le tasi le tasi. Ia o whakekaina ia o. Tau le lei lawa. O le ngangana whaatusa lea e whao ngā e whaalinga. O le au kua le. O le au mainga o ngai mau whaatusa ia e. E kakala ai le kako leso. Inga ia kako mamla mai. I le senga o le susu inga o tusi o whaalinga marona whawai. Ia ma susu inga o tusi pa ia lau tele. O le kere o kusi pa ia lau kele. A kako whaikau inga o kusi pa ia lau kele. O le mea ala ke whaikau moku ai. O le whaakau ngā mono ma whau inga sa o la ea. Se i wanga ngai e whai mai ia se upu ka pe o le whakaoko e su. Oko ma. A whai whakoko e su, mai leo e su i o me e whakau i e whakoko e. A ore kele a o ngā e su, o kusawa, o e whamakala mai e le whakakianga o le fufuanga o le whautanga, ma le kala whasoro piko o le fufuanga leo o le whautanga. A kusi la leo whalinga. E le whapena. A e whaikau o le kusi o whalinga. E ke whaikau o le kusi o whalinga mo lo i loa. O le kele o le tusi o whalinga o le ngana whaatusa na e whaongaina. Amen. Le whaongai ko o tusi o whalinga o le ngana whaatusa. So a ola me whaikau inga o tusi o whalinga. Ia, pia me kaua. E mga o mia lo. Lo sa ili. I le whenginga kuai ma le whenginga fou. Awa i ngāla e o lo o mawai umaia. Ia vaenga o le. O le whapulanga o le tusi la. Ia so le vaenga la nea fo le re. Ia fo e leing whaising ka whapulanga pupua. Le whakaua ngai le. I la fo i le apatanga o le tasusu. Eno le tusi o whalinga. O ke le lau le kau susu. Enga le e whaavai a kuai le. Le kakalanga o le. O le kako fo i lea masangi ma le tusi o whalinga.
ina ia o ni ese tasi e mangaku o se kusi whainga ka, o se Tau kusi le whainga maa. Ioi. Ah, Ele o fa tu se na ta ua ia mtanga le winga na le ngotus. Ua faali. Wala no fa mo tu se o faali nga la o faali e me le tu me dilo ia. Ah. Ai e mafuona le mo e tatou le winga o le tusi. Langa wa tatou watu ma tatou lava fa winga ina. Fa winga e tusi pa ia. Aola e vai e iai lava e tusi pa ia le fa winga ina saola. E me se lava i waloanga. Ia a te loa le lenta atu manino tulanga lea e le o tusi uma tusi pa ia pele sao noa te tusa. Tusi whaalinga i lalo o le category poli vaenga ta o apocalyptic books. Lona winga o mo meo o tusi e whaate tau i waloanga o le unga. So e te tau whaila, ona e whaile le whaapitoa lava o le awala tātou te mālamana mai. Pe launa o tā ue lamtanga. O le toinga meto tiele ta o historicist. O tātou tā ue leo tā whaasopito. Tātou te oe a mai ele winga o mele tā ue mai pasio. A o tātou mwhaila mo mono atu iei lau wha winga ina o se mea. O ingala le te le ina na te fiu whaafasenga e o kui whaiunga lau paso. Ia e se menenga ia maka kwai ese lau langi leo e o ilo whaiu. Ai a sao non whawaina o lo whauinga ina. Ia whapena whai ngofie peona e sao no mai e. Pe lau tā whateita inga le tuso whalinga suto. Ia kakala a koa lawa i ngaine. Tā te mo whalinga sumal wha ia pāperongia. Ia kau so a pāperongia i. Kuso kange. Ok, umara i maka ia pāperongia kuso kange. Pe e se au tau tale whapena e tusi o whalinga ia pāperongia. Mea umara mana te roto te o atu isi teini. Ia ai e sua malia i o le tusi nei pēha o ina mālama manino ia. A wala tātou roa le fina ngalo le to. So o lau kura ngā o kako urwa i susuenga nge. Inga ia whaingo fie i lo kako amakanga. Ia le whaamaukuinga o le kaofi man mangaku lea. E leo se kusi e māramana ka. Ioi. O le tusi na au mai na ia whaali mai a tātou mea e kaungako i loa. Mea o le o lo tutupu, mea o le a tutupu, mea o le a o mai. Ia, mai ka kaungako māramana ia, ia kako māramana e whakaua i o mai nga whapikoa la ia, a kako whaikau koe nga wakari, la le mea inga, ia ai kako māramana, wali singa mai nga. Vai e foi ki ole. Ioi. E sosoangi i māmana tusi. Ioi. Ole i mai na vena te tono me lusu me foi por lusu brei vai ngata lo to lo me fa te aki te to. Ole si de me pelo ta o curiosity kills ke. Ele uma le fa ma ina ro fa talanga le. Ole si de me ma fu ai ona se se ta to. O e curious foi le wona na o e fielo. Ma o i lau wha mano ino lo wha inga ino tuso o whaalinga i mea le tauno o ilo ino. O le si me tā ua tuso whaalinga. Ia e marama lama e tusa o le marama anga ina au mai Yesu. Yes. Lono inga e te taun tātou wa ai i le wa ai Yesu i whaalinga ia. Ai o tātou te wa ai i le wa ai a tangata fo lea o ma mao te lela na wa o tātou whainga ina isi mea le tuso whaalinga. I winga i le te tau o mamao ma tātou whauinga ina. Pe o isi winga i e whauinga ina o isi mea i tātou te teimo tātou tā oe. Ua matua e se whauinga ina o te sile o e teimi nei. Ngai la ve kongo o vaenga i e ka o ka kuspa i ala ko le ngā nusa i ema le ngā a Yesu. Ia ngā wa o me whasise. Me whasise? Ngā tōnu la? Ioi. Awa o le ngā ruenga ngai ele se ngā ruenga whaila ea whapea e fai ifo pe o fai kikia po o le koe fai le o ngā ruenga le whasise. Karu mai a le uai whasise. O fai ki le inga. E o mai kebingi o mo kua i asa ale ngā ruenga le whasise. Ai o le kere o ngā whasise le o kakar moe o pongi ma le kimi o kako iei. E whasise mo kongo al kusingi o whainga. E la inga o kere whaka o konga o le kako
o tātou susuenga lea mo tātou uma nei o lo susue le whionga le tua ma la whiangai ma susueno tusi o whaalinga. Ina ia tātou maua le fo i le whaamautinoanga lea. O le tusi o whaalinga. Na mori mai ina ia tātou mana mala mai. O le kaurunga la le ka o le mau au tu o le whaalinga mo le kaksusuenga le songa nei. Le whauma le upu le fitu ma le valu o le tusi o whaalinga. Le pape me fauta o lo fio mai o ia mau e lo at foi o ia mata o tangata uma a to me tu ia e tau fai tangi tu foi tu ai umo le langi o ia e moni amen o a ule a lefa mai o meka o le amatanga marangatanga o fetarai me ai le li o lo soifua na soifua foi o le a fio mai e ona le manosi mo lava. Amen. O ia lenga fai foi ele kuaka lenga. Lenga uma kungenga. Ele fa fonga e fa tasia i tanto uma ya ke viso. A leo ka kala ele tanto kuata phone ne luafes fu malima. E tu e fa mo tu e fa mo sli na ya te tanto. Le fa mo boy. O le fa o tanga ma le fio me e su Picasso o le ka o le vaina la e o le fionga le tua e ka ko ki mo pro upo peke o mai le ngata ngo me uma ya e ka o kele la le ka ko mo fo ka le ngata ngo me uma pika so ka o mo le fionga Yesu. Amen. Ole te to lunga na tusi e le fa pe e le so nei uma o fenga me ane tua se lui foi mo tato I lau soifuanga ia sa fai so o malau whiwhiringa. E te tauna whaatau e tātou e ele unga o whainga mea umalawa. E le whaapea te mariu rona uma ilea e le e whamsinonga le tua e te tari e tua i le tua. O le tāua le nao mea nei, o le tua. O ia e pule awao. O ia na o mai le forforanga lea. O le a whamewhamtelanga. O le a fio mai o ia. Yes. O le a fio mai e mai ua lata mai ona po e fio mai le. So o le taurunga ina la leo to e fio mai o le tua wha umana na ngā mea o whaatanga. O se mea e matua alanga te tau I so os tangata kewisiano na ole mga whangafa ye. Kau waranga menga rewa mai e ilo at foi o ia mata o tangata umala. A to me na tu ia o ia. Ioi. So wi ngā kelele il whasimonga o kako e tusi o whaaringa I le to e fio mai o Yesu e kako ke mangakuro loko iai. O ngā ele o se teimi e mwhai e o kako ngā sāpa wali foi alea ngā sāpa li wali atua e o iai. Le ai o le kemi le whakau elu foi la Yesu e wapiapi le ala. E le koe whengo fise mea. E kau whaofi aku I ailo lo whane. E ke loa I si o manga lo timi ngei, si o manga o tātou temi nei. Ua toia a launga te sia le larolangi ma le kālesia. I le ngati te tonunga a winga ma mafufonga ma me whai. So, I tātou aile tu so whaaringa. Tātou te ilo ai. E le e mea ba oti lava le tua. E ma oti lava le tua e specific. E mea ma oti lava le tua e whingalo ia tātou nei teimio le unga. E te tauna whaia. Tauna whaatonu. I le fio mai la o Yesu e tau anunga ina ia. E umalama e peon forfola mai e fio mai wha uma. O inala e tali e toi tātou I le tua. Malan wha amsinong tong. Ia ona e taun wha umalan wha o le tanga wha uma toi mani. Ma ti apolo ma le olo o wha seina tangata umalan. Ia ai si wha ola tangata o taun wha ola. E le mamara wa e le wha ume upu e home e tau whaiteng tu I fwoi tu ai ngā upa lalolangi. Ono ia. Awa pesi o menga le wha mafa me I fwoi le so o le si le wa inga tā ua la mo le tapengpenganga mo le te mo le uma le tātu te ia. Le na maka mai el tatu le sonal nei e au tu ia Yesu ke viso o le o ngā tongu o le tala le leie kong le mu ia Yesu ke viso ma fa o tanga
o le tele o le lorangi o e ono pone o la tu fa le au aina Sao le ia le maliu sao le o le toe tu ma so fango Yesu Keriso o le fa vai o la tu fa o tanga le ta te ai yo o te fio ma yo so o telo tatolo o ele mana tu le va pe en faianga faia me lo ko ele na ko ye se yo ai ua e un woman pole ale va metu spai e ka fai kan kui le la ro langi a ko o mo ia no mo winga aka ko le ma afa ka ko ma ko le kemi winga le o tato ye nei ia e la matia lo tato fa o tanga male mantio i tato le ro fatu no le tua e a o mai te mi o le aso telo iova wa o punga fa ma tu ia le aso telo iova e mata tia le fenga aia a manu ia i tangata i leu sta so e fai asi o mo o nei me ia nei vai ngai o tato le sono lo tato tata noi ni ma tato fa so ai ina ia fa te oto tu ai le apatungo tato fe aule la tala mai le ngango le tua o tino la bona tala mai le ngango le tua mo tato to sangi dua fe super libero tanga ia te inga mala malama ia le fionga le tua bona le kalisia muli le ro tato ia nei awai ole sile vai na ta la o kalama le ta o le sono fa mo moi ina ia tato mo moli atu le fe au muli ale atua ia le o se mea foi e tau mateina i lo tato fatu tua te inga le atua i Malaysia le te misao mai le tua foi nei susuena tu se falinga i la matanga o te sanga lua suma leiva ina ia tato tu matai atu ia ile le ave venga tu mo tato ke kaso o pule fa nga i falinga le mena tato e o fa ia tu me o la vave o no mai vave o no mai ia o no tau o lisi vai ngol o tu filma e sule la te nei tato le pe o no po no e ke ia o mai le uma e ma fa ina to te ia ele o mana tato e to ele o la o nga solo la so fuanga ia pe se i reisi uma e o mai le me uma ia la fa penan fai ai pe o vai na le mai il tato le sona le ia e fa stai le tue il dei le sona ta o le quatta ia ma le bol mai ngol fe o le tuo mo tato uma ia fa mo tino atu il tato a fio lo fa longo mai il tato susuema o talo la val nei por calamo le sono fa mo ina ia mo fai ona tu fa te tato te ingo le fio ale tua a no me le fio ale tua le fente te ina fa te tato lu kumon ia wow le fio ale tua per formaile le profeta Isaia sai di atu il tu la forma le mal ale tu sai ma tu la forma le mal e se mal ma mo ia o ma tato te fa longo e tato su e ia o talo foi le sono fa mo ro tu fa si tato il su e le fio ale tue te ina la belle ngolo le tua ia o la fa un tato su e nel tato talo ia o la tu na tu i mo le tua tato su e ma tu te malo langi ma tu te wina ia io aure le tua ma tu loto e bere le tua o le nga lu ina e lo lava fin nga lo ya le nga wenga le nga pa ia e ia fa na fo ina I ma tu uma lava o Yesu su iai fa lomo iai fa tau iai I una ma tu fa ia lo fin nga lo ma tu talo tu e lo lava swafa Yesu amen